Betty Vlog One. Mwiriwe muraho nk'ibisanzwe ni Betty. Ndagushimira we tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana bane nawe. Uyu munsi tubafitiye amazina wakwita abana b'impanga, impanga z'abakobwa, amazina meza agezweho muri uyu mwaka. Kadutangire. Ku mwanya wa 15 turasanga amazina meza agezweho, Mia na Mayla. Mia ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Espagne no mu Butaliyani, rikaba risobanuye ngo umukundwa cyangwa se umukunzi, rikaba ryanasobanura uwanjye. Naho Mayla naryo ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, bikaba bisobanuye ngo gushimwa. Dukomereje ku mwanya wa 14 aho dusanga amazina Ada na Adala. Ada ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Badage, rikaba risobanuye ngo umunyacyubahiro. Naho Adala naryo ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rishobora no gukomoka mu Barabu cyangwa se mu Bagiriki, rikaba risobanuye ubwiza, ryanasobanura ubusugire, rishobora no gusobanura umunyacyubahiro. Naho ku mwanya wa 13 turasanga amazina Sophia na Olivia. Sophia ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bagiriki, rikaba risobanuye ngo ubwenge. Naho Olivia naryo ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, rikaba ryaturuka ku giti cya olive, gisobanura amahoro cyangwa se ubushuti. Ku mwanya wa 12 turasanga amazina Milana na Marina. Milana ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bataliyani, rishobora no gukomoka mu Barusiya, rikaba risobanuye ubuntu cyangwa se urukundo rw'abantu. Naho Marina ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye ngo uturuka ku nyanja. Dukomereje ku mwanya wa 11 aho tuhasanga amazina Chloe na Clea. Chloe ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bagiriki, rikaba risobanuye ukwaguka, rishobora no gusobanura icyatsi kibisi. Naho Clea naryo ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye umucyo. Kadukomereze no ku mwanya wa 10 aho dusanga amazina Audrey na Aubrey. Audrey ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye inyangamugayo. Naho Aubrey naryo ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Budage, rishobora no gukomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye imbaraga cyangwa se umutegetsi. Naho ku mwanya wa 9 turasanga amazina Layli na Bailey. Layli ni izina ry'abakobwa, rishobora no guhabwa umuhungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye imbaraga. Naho Bailey naryo ni izina ry'abakobwa, rishobora no guhabwa umuhungu, rikomoka mu Bwongereza, rikaba ryasobanura umuhesha w'inkiko. Kadukomereze ku mwanya wa 8 aho dusanga amazina Bruna na Brina. Bruna ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Budage cyangwa se muri Portugal, rishobora no gukomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ugushashagirana
cyangwa se kurabagirana. Naho Brina naryo ni izina ry'abakobwa rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umunyacyubahiro cyangwa se umunyangeso nziza. Dukomereje ku mwanya wa 7 aho dusanga amazina Ariela na Briella. Ariela ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye intare y'Imana. Naho Briella naryo ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bataliyani, rishobora no gukomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana niyo mbaraga zanjye. Kadukomereze ku mwanya wa 6 aho dusanga amazina Ariana na Aviana. Ariana ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bagiriki, rikaba risobanuye ngo uwera cyane cyangwa se utunganye cyane. Naho Aviana naryo ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini ku ijambo avis, rikaba risobanuye inyoni. Rishobora no gukomoka muri Greenland aho ryasobanura umuryango. Mboneyeho no kubashimira mwe mudahwema kutwereka urukundo, mwe mwakanze subscribe, mwe mureba video zacu, mwe muduha like, ndetse namwe mutwandikira muri comment, tutibagiwe n'abasharinga video zacu. Nimwe mudutera imbaraga zo kubategurira ibyiza byinshi. Dukomereje ku mwanya wa 5 aho dusanga amazina Stella na Clara. Stella ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye inyenyeri. Naho Clara naryo ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye ibyiza. Ku mwanya wa 4 turasanga amazina Molly na Maeve. Molly ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bubiligi, rishobora no gukomoka mu Balatini, rikaba risobanuye inyenyeri ku nyanja, rishobora no gusobanura umukundwa. Naho Maeve naryo ni izina ry'abakobwa rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye utegeka. Kadukomereze ku mwanya wa 3 aho dusanga amazina Ayla na Jayla. Ayla ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Turukiya, rikaba risobanuye ngo umucyo uzengurutse ukwezi. Naho Jayla ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini cyangwa se mu Bagiriki, rishobora no gukomoka mu Baheburayo, bikaba risobanuye uwishimye, byanasobanura intsinzi. Ku mwanya wa 2 turagana ku musozo, turasanga amazina Amvi na Shamvi. Amvi ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye roho cyangwa se umwuka w'ubuzima. Naho Shamvi naryo ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye ngo uw'Imana, rishobora no gusobanura urabagirana. Kadusoreze ku mwanya wa 1 ku rutonde rw'amazina agezweho wakwita abana b'impanga z'abakobwa. Turasanga amazina Andi na Anandi. Andi ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bagiriki, rikaba risobanuye ugukomera. Naho Anandi ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde,
rikaba risobanuye uhora wishimye. Ndabashimiye mwese mwabanye nanjye, nanabashimira ko ibyo tumaze kugeraho ari mwe tubikesha.